Realizujući projekat Dečija atletika u 30 opština Srbije, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković posetio je danas opštinu Ub, darujući poklon vredan 250.000 dinara. Domaćin ovog proslavljenog sportiste, predsjednik opštine Ub Darko Glišić je istakao da se ponosi na partnere poput Slobodana Brankovića, koji je Senas uvrstio u svoj program obezbeđenja opreme za školsku atletiku, a već danas to realizuje. Danas će opština Ub sa Atletskim savezom Srbije, koji predstavlja gospodin Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije, i sa Atletskim klubom Ub, koji predstavlja predsjednik kluba Dragiša Lišanin, potpisati jedan vrlo koristan sporazum koji će pre svega imati značaja za najmlađe na teritoriji naše opštine, najmlađe koji žele ne samo atletikom, nego bilo kojim sportom da se bave, moraju poći od atletike. Atletika je bazični sport i oprema koja će biti predmet ovog ugovora, odnosno predmet donacije od strane Atletskog saveza Srbije, će svakako pomoći najmlađima da se na pravilan način razvijaju, da stiču se one neophodne sposobnosti koje će im u daljem životu pomoći da se opredeljuju ili za ostanak u atletici ili za možda neki drugi sport, ali svakako od velike koristi za svu našu decu, pogotovo predškolskog i školskog uzrasta. Program Kids Athletics je program koji u saradnji i pod patronatom Međunarodne atletske federacije sprovodi naš Atletski savez i zaista ja bih se zahvalio ljudima iz Atletskog saveza što su prepoznali u opštini Ub, u Atletskom klubu Ub, partnere sa kojima mogu jedan ovakav program da realizuju, i mi ćemo sa zadovoljstvom participirati u realizaciji ovog projekta. Ukupna vrednost opreme je 250.000 dinara, na to će opština dati svoj doprinos od 100.000 dinara, tako da ćemo zaista zajednički jedan lep, koristan projekat za najmlađe pokrenuti i siguran sam da ćemo i naredne godine imati priliku da dalje razvijamo programe koje pokreće ne samo Svetska atletska federacija, već i naše ministarstvo sporta i ljudi kojima je stalo da se naša deca razvijaju na pravi način. U istom duhu govorio je i gost Slobodan Branković. Ovo je jedan pravi primjer kako jedan granski savez, u ovom slučaju Atletski savez, uz podršku Svetske atletske federacije, znači međunarodnih institucija, pa uz veliku podršku našeg resornog ministarstva, Ministarstva za omladinu i sport, lokalne samouprave, u ovom slučaju opštine Ub, i Atletskog kluba Ub, sprovodi jedan projekat koji je pre svega bitan da decu u tom školskom uzrastu od 1. do 4. razreda osnovne škole usmerimo na pravi put, na zdrav način života, a kroz ovaj projekat, to je dobro rekao Darko, nije ovde bitno samo trenirati atletiku. Naravno, nama koji radimo u atletici, naravno da bi nam bilo bitno da sva ta deca završe u atletici. Ali ono što je ovde najbitnije, to je da ta deca već treniraju neki sport. Oni neće biti odstranjeni sa treninga, oni će proći istu obuku kao i sva druga deca i kad prođu ovu obuku, onda će biti dobri za svaki sport. Jer atletika je, to svi ponavljaju, kraljica sportova, ne zato što mi to volimo tako da kažemo, nego prosto svi sportovi proizilaze iz atletike. Atletika je osnova svih sportova, brzina, skočnost, snaga, izdržljivost. Recite mi neki sport gde to nije bitno. Kroz ovaj projekat Dečija atletika oni će dobiti ono što je najbitnije možda u životu, a to je da već u tom najranijem uzrastu nauče i da pobeđuju, ali i da gube. Da se kroz jedan ekipni način, a ovde se i ta oblast događa, a to je ekipno takmičenje, jer u jednom trenutku 6 ekipa mogu da se takmiče. Cilj je svakako da se taj školski sport ponovo vrati u neko vreme u koje je bilo tamo negde 80. godina, kada smo svi mi koji smo se bavili sportom u tim godinama postigli vrhunske rezultate, kada su nas profesori fizičke kulture pronalazili, edukovali i usmeravali na dalje bavljanje sportom. Predsjednik Upskog atletskog saveza Dragiša Lišanin se zahvalio i pozvao omladinu na saradnju. Nadam se, znači, oprema da će pomoći dosta deci u školi
da privučemo veći broj dece, da ne ponavljam, stvarno, znači, treba nam što više dece dole na sportskom. UB ima, verujte, dosta sam gradova obišao u Srbiji, ovaj centar dole, naš sportski, malo gradova ima u Srbiji. I to ne znamo da cenimo ni građani, ni što kažu, ali stvarno velika je, kako da kažem, dole kad dođete i kad vidite na atletskoj stazi, na sportskim terenima, da vratimo sport tamo gde treba tu decu da budu na sportskim terenima, da nadam se i većem broju, znači, dece da se uključe u atletski klub, uopšte da se bave sportom. Projekat atletika u školama je besplatan. 2 edukovana trenera o trošku saveza ići će iz škole u školu i obučavati tamnavske mališane, poručeno je sa ovog skupa.